Осману Арифмеметову не дозволили повернутися до розгляду його справи. Раніше Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону відсторонив бранця від засідань за використання рідної кримсько-татарської мови. Ростовські судді знову розглядали справу 25 кримських татар, яких через нібито причетність до Хізбут-Тахрір звинуватили в тероризмі. У п'ятірці Османа Арифмеметова, Рустема Шейхалієва, Руслана Сулейманова, Яшара Муєдінова і Інвіра Аметова допитали так званого таємного свідка. Він назвався Біляловим і стверджував, що був на зібраннях, де бранці нібито якось особливо зверталися один до одного та давали присягу. Але згодом свідок додав, що це лише його припущення. За словами адвоката Олексія Ладіна, так званий свідок провокував захист та намагався робити зауваження щодо запитань. Раз, когда у защиты возникали конкретные вопросы по обстоятельствам того, чего он якобы, то есть по обстоятельствам этих собраний, где он якобы присутствовал. Свидетель говорил: не помню, путался в показаниях. Собственно, для защиты очевидно, что с большой степенью вероятности свидетель не присутствовал на тех собраниях, о которых он говорит. Он говорил заранее заученный текст. Осман Арифмеметовқа дава бақылмасына қайтмақ изіні берілмеген. Кеченлері Русияның және Берби махкемесі оны Қырым татар тілінде қонышқаны үшін дава бақылмасындан четлештірді. Ростовтаки махкеме Хизбут-Тахрирге алақасы бар деп терроризмді қабатланған. 25 Қырым татарының давасыны бақмаға девам етті. Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Руслан Сулейманов, Яшар Муйдинов и Энвер Аметовның группасында гызлы шатны сұрғыдан кечіргенлер. Озыны Билялов кібі тақдим еткен. Оның сөздеріне көре, Хизбут-Тахрир бірлешме азаларының топлашуында олған Висан кедерсін мабуслеранда ант берген. Ләкин біраздан бұшат бұның тақминлері олғанны қайдеткен. Адвокат Алексей Ладинның сөздеріне көре шаат провокациялар башлатып, имайджелер берген суаллерге тенбиелер сеслендірген. Это сырость, это грибок, это крысы, мыши, тараканы, то есть вся эта живность, да, сырость, при которой не сохнет одежда. Он сказал, что баня, которая положена раз в неделю, то есть реализуется, его не выводят в баню, и сокамерников, кто с ним находится, это еще 3 человека, они уже более 20 дней не выводятся на банные эти процедуры, которые положены в следственном изоляторе. И также сказал о том, что на него оказывали определенное давление в связи с выборами, заставляли выйти на выборы, проголосовать, угрожали, можно сказать, тем, что ухудшат еще и так невыносимые условия содержания, еще более ухудшат, если они не проголосуют. Конечно же, они дали понять, то есть Мурасов и остальные наши политзаключенные, что голосовать они не собираются. Қырымлы саяси мабуслерінің балларына ярдым. Межлис рейсінің муавины. Халқы депутаты Ахтем Чейгоз халқы депутатларына ишгалжелер тарафындан бабалары тұтылып, вақтынже бабасыз қалған саяси мабуслерінің балларына пара топлап, ярдым қолы хайри акциясына қошылмаға чағырды. Пара топланмасы үшін 2 карта açылған. Акция октябрінің 10-на қадар девам етежектір. Акцияны Киевде фалиет көстерген Қырым айлесі ве Межлис тешкіл етті. Акция тешкілетшілары ең азындан бала 1000 гривна ярдым алып olmasını istey. Шымдылық 197 бала вақтынже бабасыз өсмекте. Шымдылық 150.000 гривнаға яқын пара топланған. Зараз по всій Україні йде така акція підтримку дітей наших політв'язнів. І це не тільки мова про гроші, це бути солідарними в цій боротьбі. Я вас також закликаю залучитись до цієї акції.
Украина президенті Володимир Зеленский Русия Devlet Думасына сайлаулар кечирилмесине алакасы болгон кишилерге каршы Украина Милли капсыздык ve Мудафа шурасынан санкциялар көрсөтүлүү карарын ишке түшүрдү. Санкциялар жедвелинде 33 Русия Devlet Думасына көстөрүлгөн намзет. Улар арасында вактынча чалышмаган Алушта Сакины Эмиль Арпатло, сабык журналист Оксана Лобода ve Кырым парламентинин сабык депутаты Сергей Шувайников. Санкциялар жедвелинде Кырым ve Донбасстын ишгал этилген кысмындан 54 сайлав комиссия азалары да бар. Бу инсанларга каршы санкцияларынын толуу пакети көрсөтүлдү. Кырыш ясагындан активлери блок этилмесине кадар санкциялар муддетсиздир. Ишгалчыларынын атышлары нәтижесінде Украина аскерлері яраланган. Бірлешкен Кубетлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, шымдар бей екімлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындыр. Душман Луганск вилетіндегі Крымская койына қоршылаған Украина аскерлері позицияларына 82 калибрлы майнларнен ұжым еткен. Трех Избинка, Новоташковская ве Красногоровка қасабалары жеварында граната ве құршынаты жетіртібатларынен башқа да силя қолланылған. Украина майжелері душманға қаршылық көстерген. Станом на 11 годину ранку 6 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. За поточну добу втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил немає. Українські захисники вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними. .у адлы ракета комплекслеріні құлланып ишгал етілген Кырым сыңырында душман нишанларына көз етме талимлері кечірілген. Херсон вилетінде қызмет еткен тактик комплекслерінің арбилері сигнал дuyған сон арби позицияларға чыққанлар. Бірлешкен Кубетлер операциясынан команданы Сергей Наев аскерлер арби азырлыққа тез кечкені ве ракетак системалары ишке чабек азырланғанына қайдетті. Ракетачылар позицияларына деңіштіріп диверсантларнен күреш ве радиациянен кірлетілген ерлерде әрекетлер бойынша талимлерні кечірді. Душман командан ноқталары, учақ аланлары ве деңіз десантыны yok etmek оларының мақсады еді. Перед виходом з району ракетники здійснили умовні удари по аеродромам противника, що намагався здійснити вогневе ураження наших підрозділів. В угрупованні військ, що виконують завдання на півдні країни, системно займаються підвищенням оборонних спроможностей. Підрозділи завжди готові до дій. Кырым прокуратурасы қиырдаки сөзді юнармияның региональ штаб yolbaşçısına қаршы даваны ғияби шекілді тақық етмеге рұқсет алды. Оны Кырым генчлеріні Русия ордысында қызмет етмеге чағырғаны үшін женг адет ве қанунлары бұзылмасында қабатлайлар. Қабатланған бұл штабны 2016 сенесі идаре етіп, генчлеріні Русия арби құбетлерінде қызметке чағырған. Шекленген кіші тұтылса, 12 жылға қадар азатлықтан маром етіле біле. Керівник організації ставить собі за мету виростити покоління, здатне не тільки захищати вітчизну зі зброєю в руках, а відстоювати інтереси Росії в мирних сферах. Разом з тим, підозрюваний неодноразово здійснював виступи в засобах масової інформації задля популяризації руху та пропаганди участі дітей в ній. Своїми діями керівник штабу порушив закони та звичаї війни, оскільки пропаганда, спрямована на забезпечення добровільного вступу в армію цивільного населення, заборонена Конвенцією про захист цивільного населення під час війни. Кечкен ай девамында ишгалчыларынын Русия ордосында қызмет етуден қачынған кішілерге қаршы 9 жинай дава башлатылған. Бұны Кырым ак корчылайчы группасы хабар етті. Сентябрь айының сонына қадар бөле даваларының сайысы 267-ге қадар етті. Яңа коронавирус рекорды. Украинада 2,5 миллионға яқын кіші чин вирусына ұғраған. Кечкен күн девамында 12,5 bin кішіде хасталық белгіленген. Апрель айындан берлі хасталарының сайысы о қадар чоқ олмаған еді. Кечкен күн девамында 4,000 кіші хастаханеге атқызылған. Кечкен күнге көре бұл 2 кереге чоқтыр. 320 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Сағлық назерлігінің мәліметіне көре 11 вилайет: Винница, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ровно, Сумы, Харьков, Херсон, Хмельницкий ве Черновцы вилаятлері карантиннің портақал зонасында. Украина баш назирі хабар еткеніне көре яқын күнлері бірқач вилайет қырмызы зона карантинне кечіріле біле. Ләкин Денис Шмыгаль сөз қайсы вилаятлері қанда кеткенін ачықламады. В Україні триває 4-та хвиля. Статистика по нових захворілих, на жаль, невтішна. Багато нових госпіталізацій та важких випадків.
Розгортаємо додаткові лікарні, підключаємо більшу кількість лікарів, адже бачимо, що в деяких областях ситуація набирає загрозливого масштабу. Але вакцинація залишається єдиним способом, аби подолати коронавірусну епідемію. Наші європейські сусіди це демонструють своїм прикладом. Ми вимушені констатувати, що найближчими днями декілька областей можуть потрапити до червоної зони. Це означає, що кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри, інші громадські місця зможуть працювати лише, якщо 100% персоналу буде вакциновано 2 дозами, і також 100% відвідувачів будуть повністю вакциновані. Ишгал етілген Қырымда ковид хасталарының сайысы эп артмақта. Ишгалчылар акимияттан шубеле сапламаларына көре ярымадада чин вирусы 654 инсанда белгіленген. Да 19 инсан хасталықны еңіп оламайып вефат еткен. Ең чоқ хаста Ахмеджет Кефе ве Керечте қайд етілген. Ишгал етілген ақиярынан ел башысы Михаил Разважаев вирус мутация еткеніні инсанлар да чоқ мұдде девамында хаста қалғанны, авто девамында ковидке оғырағанларының сайысы 30%-ға артқанына шикает еті. Яз сағанақлары сув қытлығындан құртармады. Ишгалчылар сувны тапып алмақ үшін елінің сонына қадар да 36 сув қойысыны қазмаған ниетлене. Бұны ишгал етілген Қырымнан үкімет елбашысы Юрий Гацанюк білдірді. Қойыларына Қамышлы, Чобатар, Николаевка ве Бештерек зуя сув алу ерлерінде қазажақлар. Гацанюкның сөздеріне көре ишгалчылар евелкі қазылған 22 қойдан күн 30 биңден зияде кубометр су ала. Евеллер ишгал етілген ярмаданан Москва кураторы Марат Хуснулин яз сағанақлары ве су басуларындан сон Қырым ең яқын елларға сувнен темин етілгенні инандырған еді. Санкидерсін ава ұжымы бекленілі. Ишгалчылар акимиеті Қырымларының невбетеки талимлерінен пек қорқытты. Бұл сефер бұтын Қырым бойынша сиреналар açılıp пропаганда телеканалларында яйынлар тоқтатылды. Дешетлік гурульту шерде стационар яңғыратқачтан ештілді. Еркез бұны ешітмесі үшін соқақлар бойы яныдан донатылған совет микроавтобуслары кетейді. Базы қырымлылар бөле талимлерден хошланмады. Құш гриппі яда зерленов. Ишгалчылар Севаш жеварында құшлар өлмесінің бір қач себебін огрене. Кечкен автоялыда биңлерже оле құшлар тапылды. Ең чоқ қара бойынлы паганка құшлар өлген. Алемлер қайдеткенне көре да сақ олған құшларда олған алеметлерге көре құшларының сыңыр системасы зарар көрген. Құшлар бір ерде таптана, башына саллай сон йөнелешлік дұйғыларына жойып, йықылып оле. Бөлі алеметлеріні Севаш гөлінен Қырым ялысында қайдетілер. Херсон вилетіндегі құшларынан күтлеви өлмесі қайдетілмей. Сақ көлінде есе эпісі ақ құшлар өлген. Ерлі сәкенлер қайдеткенне көре сасық олғаны үшін гөл янына яқынлашманың чаресі yok. Құшларынан күтлеви өлмесінің там себебі аляда беллі дегел. Авропа бірлігінің тыш стратегиясы Словенияда кечірілген формаль олмаған саммитте музакире етілген. Бірдо қалесінде Авропа бірлігіне кірген девлетлерінің 27 лидері топланды. Құрушменің іштіракшілері Авропа бірлігінің башқа девлетлерге иқтисади ве мудафа табилігін эксілтмек керек деп сая. Бұл жүмледен олар Америка бірлешкен девлетлерінден да мұстақыл насыл ола білгенні музакире етті. Бұңа ихтияч Вашингтон Авропа бірлігінің тақбихіне бақмадан Афганистандан өз ордуларына ажеле чықарғанындан сон пейда олды. Авропа бірлігі бөле қарарға келгеннің да бір себебі Бүйік Британия, Америка бірлешкен девлеттері ве Австралия кірген AUKUS адлы мудафа альянсының шекілленмесідір. Айны вақытта Австралия апансыздан Францияның 56 миллиард евро фияты олған сувасты атом гемілері теслим етілмесі аққанда аңлашманы ұзды. Саммитте Авропа бірлігі ве Чин арасында мұнасебетлер стратегиясы да музакире етілді. Бұл мевзу бірінші сефер март айында Авропа бірлігі инсан ақлары бозылмасындан себеп Пекинге қаршы санкцияларны кірсеткені вақыт көтерілген еді.
Після недавніх подій, пов'язаних з Афганістаном, Китаєм і Індо-Тихоокеанським регіоном, чітко зрозуміло, що важливо розвивати колективний розум ЄС. За столом переговорів ми вислуховуємо різні аргументи, намагаємося співпрацювати і координувати наші дії. Єдність – це дуже велика перевага Європи. Кишілері ве телекөсілік саясеті мәселелері бойынша Авропа бірлігінің юқары темсілшісі Жозеп Боррель саммиттен соң Авропа бірлігінің мудафа стратегиясыны азырлайжақ. Тахмин етілгеніне көре весіқа ноябрь айында азырлайжақтыр. Формальсыз көрішменің іштиракшілері Авропа бірлігіне 6 ғарби Балкан мемлекетлерінің қошылмасыны музакире етежек. Оларының арасында Шимали Македония, Босна ве Херсек, Арнаутлық, Сербистан, Косово ве Монтенегро. Да, яқын вақытта бұл ерде сақырайды. Шындымында метро ве 440 гектарды ерлешкен футуризм дизайн еле павильонлар. Дубайда пандемия себебінден бір елға қалдырылған дүния сергісі açılды. Сергіде 190 мемлекет иштирак еті. Бірлешкен Араб Эмирликтері бизнесін оғрашып үшін не қадар гүзел мемлекет олғанны көстермеге істей. Для мене найдивовижніше те, що можна створити таке серед пустелі. Коли приїжджаєш, то взагалі не очікуєш таке побачити. Италия павильоны üzerinde 2 миллион пластик шишеден yapılgan 70 kilometrlik ip tartılgan. Fakat bu pavilyondan esas elvanı Michelangelo tarafından yapılgan 3 ölçülü David heykelidir. Onu mermer tozundan yapkanlar. Ama 5 metr yüksekliği olgan David'nin yüzünü görmek için ziyaretçiler mahsus platformaga çıkmalı. Çünkü bu büyük ustanın eseri olsa bile Birleşken Arap Emirliklerinde herkes oğunda çıplaklıqını sergilemek yasaktır. Amerika Birleşken Devletleri'nin pavilyonunda SpaceX raketасының kopyasını көрмек мүмкін. Bunun beraber insanlar hareket etici lentaga turib, başka Amerika keşiflerinde yaxşı көре біле. Fakat Dubay kaç ziyaretçinin dikkatini celp edebilecek ve bu sergi ne kadar çok Dubay iqtisadiyatına inkişaf etmege yardım edeceği daha belli değildir. Pavilyonlarga kirmek için PCR testinin menfi neticesi ya da Covid'ge karşı aşılama geçirilmesi hakkında sertifikatlarını göstermek gerektir. Bu yakın şarkta ilk dünya sergisidir. 8 yıl devamında hazırlanған sergi için milyardlarca dollar masraf etildi. Қытайның шымаліндегі заводларының хадимлері айтқанына көре әкимиет илеріде де электриканы кессе, олардың бизнесі çalışып оламайжақ. Соңғы вақытларда бұл бүтін регион үшін büyük проблема oldu. Çünkü elektroстанциялар çalışmasına көмір yetişmey. Hususan Liaoning, Heilongjiang ve Цзилинь vilayetlerinde elektrik teminatının bağlı problemalar pek ciddi. Anda 100 milyon insan yaşay. Гаолайнын Liaoning vilayetinin paytaxtı olgan Shenyang şehrinde cemaat çamaşırxanesi бар. O dizel generatorlarını kiralamağa mecbur olganından sebep öz işinde çok zarar görgenini aytı. Утрати, безумовно, є. Я орендую генератор. Насправді це нам по силі, та якщо це триватиме довго, то витрати будуть надто великими. Ми не виживемо. Ван Цянью маден ишлеме заводны идареті. Оның айтқанына көре электрик сықсық кесілсе, ишқане мақсулатны истисал етіп оламайжақ. Кечкен автоэлектрон компонентлеріні ішлеп шығарған яда алтынны қазып шығарған 100-ден зияде шirket электрик кесілмесінден себеп мақсулатның кеч теслим етілмесі аққында білдірді. Электрик энергиясынан бағлы проблемалар көмір паллашқанандан себеп пейда oldu. Көмірлі электростанциялар чинде олған электрикнің 3-те біріні ішлеп шығара. Хамалынан teslim etilmesi eksilgeni vaqt sanayi секторында хамалға талабы артмақта. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.